Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini kita ingin keliling-keliling jalan sore-sore, memutari daripada kampus Unsia, sembari melintasi pasar kuliner di kawasan Darussalam. Ikuti terus perjalanan kami. Oke. Oke deh. Kita tunjukkan tempat-tempat kuliner di Aceh. Kuliner di Darussalam. Ini Darussalam. Beli karing Darussalam, beli Darussalam. Makan kanan kirinya penuh makanan. Apa jajan tuh makanan. Ya. Kenapa kan kanan kiri? Ya.